došao je Šufej al-Asbehi od Ebu Hureyre u džamiju. I kaže mu, sjeo, kažu, vidio ljude oko čovjeka, kaže, wow, ovaj čovjek. Kaže, Ebu Hureyre. Kaže, pa sam sačekao da se ljudi nisu razišli. Pa sam mu rekao i kaže, tako ti Allah, Allahom te prekao, da mi kažeš hadis koji si čuo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i koga si shvatio i razumio da mi ga preneseš. Kaže, hoću. Kazat ću ti, kaže, hadis koga sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i kaže, moje ga srce shvatilo i razum, i tako ti ga prenesio. Pa se one svijesti. Pa ga je tako pomogao on da dođe svijesti, tako dalje. Kad došao svijesti, kaže, pričat ću ti, kaže, hadis koji sam čuo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Moj ga razum shvatio i srce, pa ću ti ga, kaže, prenijeti. Pa se ponovno svijesti. Pa je tako i treći put, i ponovno se nasvijestio treći put. Kada je treći put došao sebi, došao svijest, kaže, čuo sam poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, prva, kaže, trojica kojim će uzvišeni Allah potpaliti džehennem, su, kaže, šehid, kome će biti rečeno? Šta si radio? Borio sam se kod na tvome putu, reći, lažeš, borio se da bi se kazalo iskren, da bi se kazalo da bi srabar, pa je, kaže, rečeno, to ti je nagrada, pa će biti vaše učenje. Isto tako po pitanju bogataša koji je dijelio, isto tako po pitanju alima koji učio znanje, a u stvari učio znanje da bi bilo upilo prstima i da bi prepričavali kako je on šta, kako je on učen. Pa će biti, znači, potpaljena sa njima vatra džehennemska prije nego što bude to potpaljena sa drugim ljudima. Ne vrijedi to što si ti učen ako ti to nisu u praksu primijenio ili ako si ti radio suprotno tome. Samo je to dokaz protiv tebe, a najveći dokaz tome je da će prije onih najgorih ući ovi u džehennem zato što su oni najmanje imali pravo, a pravo nema niko, ali oni su imali najmanje pravo da tako šta postupaju. U jednom društvu ali učenjak ima najmanje pravo da napravi fitnu u tom društvu i da podcepa to društvo i da napravi tu haos u društvu svojim fetvama o kojima možda nije razmišljao. Šta će izazvati? Naravno, može čovjek nekad nešto kazati pa da neko to pogrešno protumači, to je, ali da čovjek namjerno dolazi i nešto radi i priča čime će napraviti fitnu u jednom društvu, on najmanje ima pravo na to. To je posao političara, pusti da fitnu prave, tako? Pusti miješaš u to. Tvoje da vidiš ljude. A zna se ko će, jel tako, razbijati i ko će iz toga svoju, tako, ličnu korist izvlačiti. Pa to ne bi, znači, imao ni u kom slučaju pravo. Pa je bila obaveza da bude iskren, da bude u svome radu, znači, da radi radi uzvišenog Allaha i da ljude poziva, a ne da radi suprotno onome što je šta. Pa čovjek kada radi iskreno tamani da pogriješi, onda će imati nagradu. Znači, hadis, da je čovjek došao jedno večer i kaže da će sadaku večeras. Pa je izašao na ulicu i dao sadaku. I dadne sadaku nemoralnoj ženi. Toliko sirotinje, naišla žena, on nije znao i sadaku u ruku. Pa ustao ujutro i ljudi prepričavaju, kaže večeras, kaže žena nemoralno dobila sadaku. Sutra drugi dan kaže da će večeras opet sadaku radi Allah. Nisam prvi dan pogodio, da će drugi dan. Iziđe drugi dan, da sadaku stavi u ruku. Kada ono, naišao čovjek bogataš. Ti bogataš. Sutra dan prepričavaju ljudi pa kažu bogat što će njemu sadaka. Mi smo prečili za to. Kaže treće večer, daću, kaže sadaku, radi Allah. Pa izišao treće večer i dao sadaku lopovu. Ovo je pošao da nešto ukrade, došao risk bez truda. Pa ljudi sutra pričaju šta? Sadaku dobio lopovu. Pa uzvišen je Allah od njega primio. On je sadaku dao. Zbog čega? Ihlas. Ti si uradio ono što je dolje. Ja ne znam ko je čovjek. Ne mogu ga analizirati i skenirati. Kaže, možda ona žena koja je dobila sadaku bila nemoralna. Možda joj to bude pomogne se tim imetkom pa da čini nemoralno. Bogataš primio sadaku pa kaže, subhanallah, ovaj daje, a ja imam puno više od što ja ne bi dao. I kaže lopov, možda mu to kaže bude da tako razlog da ne bude, da ne ukrade. Pa si ti uradio hajr zato što si bio iskren. Pa je, ima priča jedna da je jedan je rob bio kod jednog vladara svog gazde radio i dosadno mu više, jednostavno kod robija takvog roba nema ni slobodno, nema ni radnog vremena, nema, ti si znači, ti si radnik kad mi zatrebaš, a trebaš mi 24 sata.
I radio, opterećavao ga i on dođe u džamiju, hatibu i kaže imamu taj, kaže, molim te progovor, nešto sam im bere, kaže, u vezi oslobađanja robova. Ne bi li, kaže, gazdin, ne bi mu srce onog šala, pa da me oslobodi. Kaže, dobro. Pa je dugo vremena prošlo, što to mi nije spominjao. I jedne prilike nešto spomene. Progovori, kaže, ljudi, bojite se Allaha, oslobodite robove, zato imate nagradu veliku. I ovaj odmah oslobodi. Pa je došao nazad hatibu, kaže, lijepo od tebe, Allah te nagradio, kaže, brate, ovo cijelo vrijeme, pa što si šutao, nakon što sam rekao, što si šutao cijelo vrijeme? Kaže, djete da, kaže, ja sam taj čovjek siromak. Nikad, kaže, u svome životu nisam roba oslobodio. Kaže, pa sam sačekao da nakupim, kaže, para, da kupim roba, da ga oslobodim, pa kaže, da onda podstaknem ljude da oni šta budu. To ne oslobađi robu. Jer ne mogu ja, kaže, govoriti ljudima, oslobađajte robove, a ja to nikada u životu radio nisam. Pa pogledajte koliko su riječi koje su popraćene dijelom, kako lakše dolaze do ljudskih srca, nego samo pričati je lako. Na riječ se porez ne plaća. Pričaj koliko hoćeš. I zato se kaže postupak jednog čovjeka među 1000 ljudi je upečatljiviji nego riječi 1000 ljudi jednom čovjeku. Jedan čovjek se nalazi ispred 1000 ljudi. I uradi jedan postupak, svi ga vide. To je bolje i upečatljivije kod tih ljudi, nego da 1000 ljudi priča jednom čovjeku da je ovo. Postupak je znači jako bitan. I da u tome bude šta? Ihlas je da bude znači iskren nijet kada čovjek je nešto, da čovjek nešto čini. Iz toga čovjek koji zna i ne čini i da radi suprotno, ima puno veću kaznu i pogrudu od onoga koji ne zna. Jer Arapi kažu el ilmu šađar wal amelu samara. Znanje je drvo, a rad po tom znanju je plod. Ti imaš jabuku u dvorištu, lijepo procvjeta, zelena sve, ali nikada ništa nema. Nikad jabuke sa lijepo nisi. Imaš drvo, stavu, ali jabuka nikad. Šljiva, kruška, nije bitno šta je. Ti imaš to drvo radi tog ploda. Cijelu godinu ga paziš, jer tako i zimi da ga snijeg ne slomi i sve što treba raditi oko njega i zalijevaš ga da bi ljeti to rodilo, da bi ti nešto pojeo. To vam je znanje, znanje je to drvo. A rad po tom znanju je šta? Ako tog ploda nema, to znanje je znači samo opterećenje, tegoba čovjeka. I zato, zapamtite, onaj ko bude radio po onome što zna, Allah će ga poučiti onome što ne zna. Znaš nešto i radiš po tome, Allah će ti to tvoje povećati i ne poučiti onome, a uzvišen je Allah taj وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Allah se pojete, Allah će vas poučiti. Ne učiš sam. Od uzvišenog Allaha ti je da nešto naučiš i od uzvišenog Allaha ti je da to primjeniš. I da to primjeniš, onda ćeš ići. A da čovjek samo uči i da to komila, to nije znači bila praksa selefa. Pa je pravo znanje, ono koje bude popraćeno u dijelima, to je znanje koje će čovjek koristiti na sudnjem danu.